jinkin mau. Yo, Jayden Adams. Hakailan tarik na itong July tuan kajing sakse. Jayden Adams rangialehkai badang kena. Ulayan oyakan kapirte akar takaba gatsif shinen. Filami ban shakriya kari dakamin sing kabashtur bat tabai. Hamadan jingrwai filayale dakabor ka jingay tat ka jingay tilu. Kipaid ba kikin mau ya ka jing sta jong ki paralo. Kikin mau ya ka jinglong bas ndari ka jingrwai jong hamadan kanim jahin rei kanim hakidonu. Watla ka jingin kalakut kloy kanam jong kanyariin. Kihna kibayit football kimbut yakan nuksa jong South Africa tas yukhia kinong kershan nakeleng perteruh kiam. Fila pengkemen bunda ki jingrwai bat fila rah burom ya kari. To ay baka jinggit jong ki bahay ki paralot bat kinong kershan kanay borhakin ne ki porbae. To ay baki kimau ki baba kinyaim junong. Yi ay kublay akajing treishitom jong Ni ay burom yakamen sim jingrwai jong kajingit yaka football bat kajingait yakari kanlong kajing alam yaki pateng banwan. Watla film don shuhapten jongi ka Kyrteng Jayden Adams. Kan saha ka history jong ka football South Africa.